Ni wirigiro bwako goro bwaku ni bwitite na mbere bwega ni ngukugwata ugeni kiri nteto chetu cheru Ithatu na URETERI KINYA mweri Jwena mwaka ni 2023 hamwe na nteto ira nkureterete ni Selase thuranira kumurika sibitari cha Kiombe iria kuga ni gutumira NHIF bothuku akiorota wakibwa sewage Nyaki giutatina watho. Kanisa gukenera wirigiro bwa ngwataniro gatigati ka rais na Raila na bwa kariba mawa bagitariria maoni jao iguru ria untubu. Akariba tigania East kumenerio thondeki bwa barabara ya Marega Mulika bakiuga bote gwetithwa na mbere uria kubati. Thirikari gutumiria mutu jokena mamwanka chiringi 130 mbere ya mwambirio jwa mweri twitite. Mwonanirio to mathithio ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN Kinya na nteto chetu chiriambiriria thaiji muteteri wa kioto gia nto Selese thuranira nethritwe akiandikira mbunge akaunti ya Meru baruga akibaromba kuthithio chonkuni bwandene akiuga kuri na sibitari chia ntu Kiombe igotumira akaribo thuku na njira ya gutumira boboe kigina kia NHIF kuringana na baruga ingi mwanya iria yoni ni metha yetu ya nteto Selese norete mbunge kwethirwa Kinya gichonkuna wakibwa sewage mwentere cha Nyaki East ontuboria gutariria ni giutatina watho muthuri muri ukiga twambiririe. Selese thuranira mutuma ura muteteri kioto ndene kaunti Meru muthenya naro na kinyite ndene mbunge ya Meru nikenda gutigira mbunge ici ni guchunguna makarika jairi jaja thithikite ikarika la mbere ni sinjire gwakwa kuma utinyo kangangi ikurukite wande Nyaki East na Nyaki West ara kuringana na Selese augite mutaratara jo mwega tutatumikire gutigira kariba ntere ici ni bokarithwa nthi na kuthwa bakerithwa bakariwa mbeca ciao untubura na nda kwenda mbunge ya Meru kuthwa gichunguna ambuge narongo kena muno nto petition yanda andikite yegie mararamiko ja siwa line ire kwa rutere rwa Nyaki East na Nyaki West wards ni company gwitwa Tode company iji ni ejire ya encroach kimiunda ya karibetu pate kwa compensated ani onto sheria otiomba tonya mundene jo muntu uritango ge public ku urega ku mo compensate na public participation yetathithitwe so ngokena ni onto kwa committed to the relevant committee ya RADS na bako promise eshimwa bako promise bakomba ko investigation chiao na bathithie the required recommendations no ntobrenya speaker mbunge Meru yubundi augite baketha bagichunkuna ikenda umabumba kumenyekana kigisiwa line yakirwe kurukirite gatika Nyaki West na silireke Nyaki East na ntwa bataere compensated. Number 2 batena report ya NEMA environmental impact assessment kana badidi assessment ya ntwa urabagatetheka. Then number 2 anto bata involve to kemantu ya kana anto batetro bayana maoni jao na bereso mantu ya murandi jojo but kini kira kinene kabisa ni kwithirwa ati anto bata rirwe ngarama chiao na aria raini ije yetirire miundene yao na nonto miundene yao Kiombe no tiginto kingi obagwitira ke party gwe munda then thirikari orere yagabange ura tukona na aria bare yaga na aria SGR kana riwira indire yakawa na anto ibare yagwa then it is very important inyanto bariwe ria bypass yakawa anto ibarirwe darara michonde iwekirwa anto ibare yagwa na ara thirikari kwenda utumira munda jo muntu Kiombe thirikari ni the kiri anto ngarama ni kenda party munda jo ethwa jo munda jo thirikari koguo tukuromba that nontu twatageri tukuona kimanzi atathingatiro irio tuire kamiti yetu ya miunda ya mbunge Meru ni karendiguru na atori na ite antu contractor wa ingugi ite county government na ite stakeholder wonde orori involved kimanzi jaja including anto banema anto abandira na compensation ba find out bamenye gitumi kia kiria giatumirikire project ye ya no contract itena NEMA report project endelea gukurukira miundene yantu anto bate compensate
ikarikara jairi ni mantu je sibitari ara kuringana na Salesiu akagwa sibitari izi ni jotumira ajie nikenda bomba ko batunya mbeca ciao CHIF untu barenya Salesiu kana buthabo gicunkunwa narua ni ontunya petition ira ndandikite yigie ajie betu barabo tunywa mbeca gukurukira proxy ya kutritwa kana antu be pretend abo batreat arthritis inde baba ya mbeca ciao NHIF inya kwa committed to the relevant committee na ingwetikia ajie betu baraba thurumuete bakomba kuthoba kiona kia sibitari iji kwaririrwa ni sibitari ya Piavora Hospital Annex ireri Mwea. Then there is Ala FH Health Care ireri Ruai, Joy Nursing and Maternity in Isiri Nairobi, Jakim Hospital in Kobo Meru, and hospital in St. Peter's Hospital in Keno, that is in Nairobi. Na iru kwirikana betumira mwari ugwitwa Winfred Kathure utumira swa patient baba na betaba pakara wajirwa sanjari mathaa 19 na bakiuma bagwa nao na boma nao NHIF kandi yawe konania already ngirima kana Ithatu ibariri kana chi deducted from the account kuria for the same ko atokwenda kugati ituonete complain yiji niji tendene mbunge na kwanda over to the committee ya health bakarende urobete sibitari chionde bakiona imbi endereaga achoke bete ajibu batreated na ketha ke still ke mtonge we evidence yomba gwitia mbere committee yiji tukawa na chance but kia tukwenda kwithia kire kinene ikukiritia awareness kana gweka na werune nekenda ntu betu raba ije kwina wamba bukwenderera na njire we kantu bakori bo treat arthritis na wetore akwithirwa sanjari ukengwa kuringana na speaker wa mbunge ya Meru Yububundi augite to mwanka MCA ethwakire tonto mbunge na iji kinya mukario Meru ena kanya gakureto ntu brabo kona bukimwinyiria na bukethwa bukicunkunwa na nkira antu betu ante batutu mbunge Meru batu tukabwitira ngugi twabutumikira na arabo kago bukinyirwa bukona inyatira asima petition yenu kana thina cienu iretwe tene ya mbunge ni mheshimiwa wina power babu wananchi ya kuleta petition na unde speaker ankadhoma petition ile on behalf ya mtu uretete na nkomba committee nekenda bomba kuyukia tuiri bati kujukwa na ntu betu batetheka nkiripotera Weru TV mbita muthuri muriuki atongeria aba kanisa ni batariritie gikeno kiao nyuma ya Raila Odinga gwitikiria iromba ria Rais Ruto ria kurungika maandamano kenda kwa kanya rwaria athinjiri baba nandi ni borite Rais na Raila kwithirwa bakirumira Weru na uma ndire bakethirwa bari na rwaria rwao na baririe mantu jareza kuringithia mukenya wa kawaida endete mantu ja kwiguna bobongwa nkurukine bethirite bakiwa kinyabone bekwendene ya metha yo nikenda gutethereria akiri gucokaniria ngwataniro Anthony Kathenya katumenyithie cio kagita kala walaniria katika thirikari na pandinde na thirikari wirigitu kwambiria atongole bakindini kuma kanitha mwanya ni beumiritie kukatha wendi bobo kuleta ngwataniro gatigati gatongoria Rais William Ruto na mutongole wa Azimio Raila Odinga atongere baba bakidini bakiole yatongore baba kuthithia walaniria bwina Weru na baoma ni bakithijaga na mbele kulia tongore baba gutigira walaniria bobo bugatigira mitorere ya Kenya bandi ikugarurwa. We in this regard commend His Excellency the President Dr. William Ruto and the leader of Azimio la Umoja Right Honorable Odinga for hearing the plea of Kenyans and seek to engage in consultations to resolve the political differences. It is unfortunate that so much blood of Kenyans had to be shed and so much property destroyed before the voice of the reason prevailed. Tunaomba kwamba ikiwezekana hali hii ya kusitisha iendelee mpaka tupate suluhu ya matatizo tunayokumbana nayo. Matatizo ambayo tumeona sisi yanahitaji kuchunguliwa na kuangaliwa kwa undani. Ya kwanza ni kwamba kuangalia jinsi tutaweza kutatua jambo la umaskini ambao umekita katika miongo ya watu wengi. Jinsi ya kushirikisha vijana wapate ajira, wapate kuajiriwa
na waweze kupata njia ya kujitegemeza kimaisha. Mwena ogwo atongera baba ba kidini ni bauri tongera ba gisiasa gutiga kole migambo milito ya gisiasa migambo ile kuleta mpatho na mudhuro katikati ga Kenya. Yes, there has been report that there are hardliners on the Azimio side as well as the government side. Our message to them is that they soften their hearts. They listen to the voice of the people and also the voice of God this Easter and this Ramadan, to actually go to the table, engage in discussions that will bring peace to the country. Mwena ogwo kagita katongore ba ne baulitite ngoje wekalia gosonko na ntobala bathithile wenyangia tukujia maandamano na kobajukilia tua jaki watho. There has been many businesses and many people who have lost property, some people who have been lost, some journalists who have been injured. Our call is for us not to engender impunity, but anyone who committed a crime during the period of maandamano or during this crisis, we are asking the Inspector of Police and the DPP to take action in line with the law. Na bwamuthia tongere baba ne bauritie Rais William Ruto na mutongera ngwatanire Azimio Raila Odinga gutigira bota tongera ba kidini bali kile wale lulu. Kazi hii yote kama sisi wa Kenya tukiendelea kutenda vema, jopo lililoteuliwa na rais lapashwa kushirikisha watu wote ili kila mmoja apate nafasi ya kusikizwa kupitia mpangilio unaowekwa na serikali, na pia wakihusisha washikadau mbalimbali, watu wa dini, civil sector na watu ambao wanaweza kuleta njia nzuri za kuelewana ili Kenya yetu isonge mbele. Kuuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Akariba ntere cha maua kinyabone baritite maoni jao je gierende kithiare rais gukarandina Ruto bakiorota Raila nekiria bakuga atumaira gwati mbarubawe kuvangikira kiukia wake bakiuga bare na wetekio rwaria gatika Raila na Rais Ruto rugachia nkethi bakiuga nkethi zibatena nguge na chioni untu itethagirwa na kiguni kiri mwananchi wa kawaida. Marion Karugini aranerete na Karibaba atutumira ripoti eje. Urira maoni nkulani yetete na mbere ururia ngwataniro ya mutongere wa rutere ruria na thirikari niwe Raila Odinga na Rais wa Nthiguru William Samoei Ruto bobo ezerete ntuko inka yake nyuma ya Raila kuromya maandamano abangete ntuko cionthece Jumatatu na Alhamisi akithetaira witi ya kwa ngarama ya muturire. Riu Akariba maua nibonanite buru kuriana na ngwataniro ye bakiwa bo bariona ni karumenyerio ka Raila uso wa nkethi na thirikari na rira bara watanira akareka kuthetera mwananchi. 1992 bwana Raila na ule andiseki kile moi athangalania kano 1997 ya ule andiseki kile moi dengana na athangalania ya kile kivage ule andiseki 207 no yategerwa thirikari na ariagwa 2018 ule andiseki kile uhuru na rira ona andiseki we kuona kamutu kake ote mwananchi athetere. Bwana Raila ngwataniro kuga gotha ntoba watanira na wete kwatanira na ofisi ya President Ruto no reka gothatira mwananchi ntakona gakwe no atukinyithia turonere handshake ni uyu turithia mpara no ntumuntu arita akethania na State House kwatuike ikiu kiawe akia kuthetera arekane amantu ya handshake anjirie kuthetera mutu veterori na maisha ya mwana Kenya kana ya mwananchi wa kawaida no ntuthaira eta airinganire thirikari batutu wananchi wa kawaida itutu kaumia. Wakati hata walifanya handshake na Uhuru Kenyatta hata hii maisha ilikuwa hivyo tu, maisha ilikuwa ngumu, lakini pande nyingine wakati mingi anapigana, lakini bishowe wakati ya kuvuna mzee anaenda pande nyingine. Bari wa kinyaba watanira Raila na menye ni bamolelete na ritho ria ithaga na bobate kuria ngwataniro kethira eta na mbere kuthetera mwananchi ende ngwataniro eje kwatwekania kumiza mwananchi kabae kare ngeyo gira no nto wagira impara egura thetaira te batura thetaira wagira igateka kura thetaira te batura thetaira na uthigire boya pia maoni ya wananchi wetako nenkerwa mbeso kira ki wengwa tuikwira thati wethora watu twari atiangazi kinyona wale atiangazi lakini ukanenkerwa mukate bwana antu ba Kenya
balalamika batuothiri nonto bandishike so bandishike na mwananchi wa Kenya mwananchi wa Kenya arentima boyanyire mwananchi wa Kenya athome mwananchi wa Kenya ndawa nonto bora na excellent the former president mwananchi naraumiere sana na kinatha itu tokwenda kumya ringi bawatanira ekyagothira kwabo gwatanira mwananchi umie kababora gwatanira utothetaire ni bwana Raila Amolo Odinga kinakethira akawatanira na thirikari na ukumekwenda ene bwana Dr. Samuel William Ruto elewa Raila no muthia bariromba thirikari kwithirwa iri na obisi ya kikatiba kiri rutere ruria nayo irekethirwa kiolelia miradi ya thirikari ya witi na mbere kiri mwananchi kubatire twithirwa twina obisi ya kikatiba ya opposition no thirikari kia kwasia opposition batwe thirikari terutangwe ko nikia tumtuku need that office of opposition government nikenda yumba kwithirwa yesu kuma mantu yara yate kubwithwa na kenda thirikari yumba kwithirwa kirutangwe no ntubore kwa intimidated serikali ipatie opposition ofisi yake na itengewe pesa na iwe inamulika inamulika mwizi ambaye inafuatilia mambo ya serikali kwa sababu ma project mingi ya billions of money ndio watu wanaiba kila siku serikali naiba. Nikiripotera Weru TV kuuma Mawege South mbito Marion Karugi wa KINYA. Akari bare batumaira barabara ya kuma marega gwita mulika ntere chatigania East ni bakumenerio thondeki bwa barabara yu bakiuga mukandarathi we winguge aremita agikuruka iraga ichunche bimwe bya barabara bira bikwenda bitegeri ni bakuga ibaize mbecha ira chathuriri barabara yu ni chathamirwe na gwikwa kiri isigo bingi ontubura butibagwiritie Antonia we nawe sub county administrator wantere unauge patar bedritwe bagitegerera mathabu jao bwega ontubura butumite mbecha ciarega kwethirwa ikingana na kinya kureta mpangaratano yanto bareri boboea akari na atumiri barabara maria weta mulika irai wandine mekindori tigania central bambiririe na nkatho ki governor Kawira Mwangaza ito chokeria ngavana nkatho no twawetekeria barabara ekuma nthera mbuto twere kuria thina nio aibo ngavana wetu mama wa twere barabara oni kuma ndaciara na ndemwe ekoro kabala kaga twere na thina buru bara bonthe bakulu kaga na baba mangavana ote mtu arura barabara ringi ngavana amirura amwe na bokiriro kiao ni ati barabara yenji manusu na nara kubati kwethira kwina ndaracha na kinya karabati otechio ni ata barabara karimo kuma kantiga ntwega yakinya kwetie kathunguthwa yakinya kiologa muthangene kamberio ringi karimwa yakinya kwena mulika karimwa kategate barabara reko yathithe kwa kethe barabara ete connect atea na ngabana na ikerwe report arero batu tubuthiritwe barabara katugure ni ndio ntubatu ya barabara yetu na tutethe tu ngabana atutethia barabara na bura bwithia bothuku i barabara yetu on tubatu bwithiria baetre ko madurani tonga biwe mekindori yao keriene yao batwigire barabara yetu no barabara ya remiro yakinyithwa gathiri na yachokera na twathikira tugerwa barabara ni kinyithitwe mwisho na etendelea ringi itokwenda ngavioni itokwenda maramu ni atarola yere compact barabara enzeri etena moramu yetereko karabati yetore iretereko endi mitaro kuka yoyuritu bare yaba kinyara kwena motaro bakila luito koria re barabara ni arinya na manto anga bioni ni ari nambi lakini ote manto uturona yamoya mathina iraba ukulukira barabara nei nkaoria mwakoro mori twagareta ronjere nere au mbokela kwe baba weta bakatharimiro kinyanjere na wito no nto bakwaga bonge no nto kinya wakombora ngari te okinyethia muntu akeya gwacwa to wakinya nto kwaremerwe nekato tuma kinya tandaga saisa to akamata mwase kenda to mokinyethia sibitare molika rogere ndarua ukaitha komne mwana baba tatha komne mabetre kuma the mwana suno to bakela kiaro ya weta molika kilomita 6 imbi to barabara na to ni mangaba na Kawira
atwete barabara ekagitwa itwiji no to batu to mara batikinya mulika muntu amulika atike marega no to bonjira kuthuka lakini report ni kinyethere ngabana akero barabara ya mulika marega ne bwethetwe yote ronga banoma bruto bwetheretwe nya marungu na kumenya Rui barombete gavana Kawira Mwangaza kuthiatira mirandi ewe kenda utiirete kuthukangwa nya twa kwa yanangwe tafadhali mami wetu to kwendete no to ngabana atutethia lakini watu kwa yana yakabalabala ka watu ereka mara atumulika ito mame ya wakathiata no to tunathina ba kwa ni amba pamwe ba kweyo tuia nikarabati yata koringwa mbisenge tokerwa imbise yani ekerwa nya marega contractor ingwe ya URETERI to ya neta njira ya ne rikere mena kilomita 8 ayeta kuthima ambi akaria contractor ethera na isenjera yekere mena imbi ajereta na isenjera yekere mena abati kuate omba achoka wa contractor onwe ingwe kurima kaonere njera na kilomita 8 na kere mena re ethera kere mena yare babatu ochoka bakera mame tonga banare bakore moto achoro contractor nge atote mokonga nara thogore tweta no twatiri makinya barabara tie kere mena goro ne tabaregera goturemera kethia ino thirikari yone ke barabara re itwabwirite kuremera barabara ugenda tukinya thako mulika turekera tukuria kajeria jack procurement jachencherie kethira contractor na kuya ground ake ke site visit ake akadunga ni anjere uyo there like at the end of the day tugaikwa njira ira itikinyete are batirite okinya itukuria ria mtu ya wanguge wambiria kuma point A mwaka point B kenda njira iro ne video 75% ne kinyete ge point ira yetete na nkuruki kuringana na bo antu barabara ene that is contractor na antu baraba mukaritie administrative iba mukariti baba elite barabara ebure wita ko ina indani anjendra yakaba kwendro safu ngabana Kawira Mwangaza ijabo bombro safu akraito oni kona matene imani aba no tunjirere bakwe abati ati anuchu ikenda ngabana athokwa lakini batu to komenya atiri ngabana ute muthura no to ngabana na twere milioni 10 chakurima njira yetu itokomya mitaro wete batu weta ati wanjirene itokomya bakwenda kuthukia ngabana ibaboti mitaro ko njirene katukwenda kwera antu bau batu thukira ngabana etu atothuria mwekuru mwa atonkie na bakienda kuria chiu na chubio thirikari ngabana ko masinani no othetha na ngabana othetha batwe mutethia ngabana ibatu othetha batwe tukaritie ngabana yeria ririko akiaria wa administrator Mikindori David KINYA it is true barabara ite gukite yonda bure batire kuruguka we as the office of the governor we are very sorry non to boa those inconveniences chokara ke barabara eu na Antonia sub county administrator Tony Lumeri tukeya turure barabara within the shortest period that tukaomba kurugura na kuumau mbere nya tuweta ke next financial year tukwaria chief officer roads tukauria plan ya kuwatanije 1.3 kilometers ribati kuwatanithwa kenda bombo kuma maria bweta mulika na intorabi mundane byomba kuma burabi batire kuma na kenda to kuringithwa we mwene munda na yuenjerene itekeria tuita ngwe mwingi turura barabara na rebati kururirwa nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa Mithika ni kuma kirirugano ru rwa mukiri wa Mithika ni tukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja ncokerete na Nteto nkuruki Ni wapi? Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangita ngacherewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? Othai. Ndago. Kunda karia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyogo. Ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongela kangi. Kuma naiba eria ne lisha.
Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekano jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitokugwa togeni kirojukania bwa mwaka jwangirije 2023 buria bwetete na mbere nitowejanaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works manto ja waki na ubundi. Nitujukagia ditobaria batikinyete grade cha kutonya university. Nitowejanaga courses chia computer gotemarei kiria ritoba diploma na gichunchi kia 80 kia mathomo jeto ni jaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwaga irari beto internship. Turi na nyomba chia kurara na marei jeto ni jakuguna mukoji waku. Ni ukomenya manto nkoroki na otoriongere bichine chieto kana otoringere thimu iji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bondo badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hii Easter burudika na Star Time. Recharge your monthly subscription and get upgraded to the next high bouquet to enjoy more exciting entertainment for the entire family. Cartoons overload for kids, documentaries, sports, the best of African cinema, intriguing dramas, and local content. Wakati wa revenge umefika. Plus action-packed movies for the whole family. Burudika na Star Times. Recharge your subscription today to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings and get upgraded to the next higher bouquet for lots of laugh out loud moments with the family. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite shows on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao joto jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, Tuko pamoja maishani. Tuinuane.
gwatogeni oringi kire Nteto chetu cheru Ithatu ngichokera na Nteto nkuruki maguri ja mutu nijerigeri kwethirwa jakina makuma kire chiringi 180 mwanka kire chiringi 130 muthiene jwa mweri juju akiaria mwandiki munene niwe PS Hasama nethiritu akiuga ibarikite kwethirwa bakigura mpempe kuma nthigurune ya South Africa ire igatumika gutanganira na unyu wa mpempe nthigurune nikenda tugieterera maketha za kimera kizite. Boniface Mwongera gatumenyithie nkuruki na kumira mweri jo twitite gwita na mbere nthiguru ya Kenya kethire nyirio bobwega kweja gwitira migambo ya PS wagirithi bo kimera ja nthiguru ne Kenya kelo arsama akeria ndeki ba Nteto na ugite mutu wa nkima jo kethire jo kingiritana na kugwa maguri kuma shiringi 180 mwanka shiringi 130. Bei ile iko sahi ambaye ni kama 180 shillings kwa unga bado sio mbaya sana kama ile last year ilienda mpaka 250, ilienda mpaka 240, lakini sisi serikali ya wakati huu tumejaribu, tumeileta mpaka 160, 170, na kwa sababu sahi mahindi hakuna ndio imeenda mpaka 180. PS arsama shoka akaramerolero mantu ja mutu akawathirikare Kenya gukurukira ministry ya urimi ni bangite ko bibinge biri bijite kwethire thuguri mpembe kuma nthiguru ne South Africa iria sharinga no maketha ja ketho ja kiuma kiringa yothima ikethiro chetoma maguri ja mutu chetho ja kina mankuruki. Tulikuwa tunataka kurudisha bei ya unga mpaka 130, 140. That was our intention. Lakini mahindi yenyewe haipatikani. Watu wameenda South Africa wametafuta, wanapata mahindi ndogo. And this week we are getting some of the maize which will arrive maybe in 50,000 or about 100,000 metric tons. Keenge nakyo arua kenda kurigiria mpare kaito akagita ja nthiguru ne Kenya thirikari ukurukira ngwatiro na kamuni kananya biashara nto biombe PPPI bakethro ya kanda mwinyingi kenda kombithia urimi. The plan of Kenya Kwanza government is to ensure food security in the country by focusing on irrigation agriculture as a number one priority. That is to manage a shift from rain-fed agriculture to irrigation-fed agriculture. The president has said very clearly that we are going to do more than 100 mega dams in the country to contribute to food security in the country. These mega dams will be done through public-private partnership, commonly known as PPP, to ensure that there is enough water supply for food production in the country to cushion our people against the serious impact of climate change in the country. Nthiguru ya Kenya ni umitera jago kuli mantu ja mpara arago ntukumo kuraringire ntante mbere buru mbura nyume kagita kamyaka 5 kiri mburire ndete kura kagite negaka mnaku kulingana rwangiro otegera mantu ja gitu aja nthiguru ne Kenya KMD ibugite mbura December kane muratho ikethiro ikingi obubwega ende bwa mbere buru arimi bambe bangire nejo thima erenderete kura. Nke reporter Ntosharu TV kumaja kingine kineke mshimanja Nairobi mbita Boniface Mwongera. County Commissioner wa County ya Meru Wilfred Dunga nethiritwe agitongereria wezani bwa irio bia utethio ntere chiantu amboya antu baraba ethiritwe bakirumirwa ni mpanga ya mpara ere ethiritwe akiuria kariba tumire mbura ya kagite negaka kwanda nikenda bethirwa bari na maketha egita ria guketha kari nabo ni bethiritwe bagichokere thirikari nkatho ni untu bwa kubaririkana nuntu ni bethiritwe bakinyamarwa muno ni mpara iji. Mukabwa ajire wengwa ntugo ya mundia tatumanite kiri anto obawandi anto ambui baraba inyerikite ni gwagi ibobya korea na arathirikari tongoretwe ni county commissioner agwa county ya Meru to friend Dunga bakinyire kunenkanira nkune ankuruki ya ngiri 1,300 kiri akalibaba bathina mbe na gwitethia igitari riomo. Kamati inaitwa National Drought Management and Relief Food Distribution Committee imeamua ya kwamba hakuna mwananchi hata mmoja
anayefaa kukufa kwa sababu ya njaa. Hii chakula iko hapa inatosha na imepangwa vile unaona hiyo gunia imewekwa. Hiyo gunia imewekwa kila kitu. Na hiyo gunia itachukuliwa na mtu mmoja. Kila mtu atachukua gunia yake. So usiwe na magangano, usiwe na pingamizi yoyote ama kusukuma mtu amwangushe. Hii chakula iko hapa ni ya kutosha. Ni gunia 1397. Ni ya Antoamboi wote. Ni wapi? Ya Antoamboi. Ote mtoto onaye bia kuria. Biranga boromba babu kabukendana. Sawa? Ibondigeretie loi. Noro to usiomba kabisa. Tafadhali buga kwenda nyamuntu mwara arabu wetho ori sawa. Reka oro to usiomba buru ombe kuona bia kuria bireko. Bila binge na bia tokaviaja. No amwe nogu Ndunga na uretie antu nontu negita aria mbura ibathi na mbe na kwirutaniria muno mendani yao nikenda bona abia kuria bebera mantu makoyagwo abia kuria be musanda nontu thirikari keya na abia kuria musanda aki kiri igita arira riumite na antu batana abia kuria mendani abia kuria bi biumite kuma ke national ibu kuona ora bi paki na mtu akana ngaro biawe na nyoro trombo kinya wata na ro murumi aje batu tuende neste sasa loi. Hiki chakula cha msaada kinafaa kukusaidia tu wakati ule ambapo ni ngumu kwa mashamba. Kama mashamba hayajatoa chakula utasaidiwa. Lakini mvua ikinyesha vizuri na mavuno yapatikane, kila mwananchi anastahili kujisimamia. Kwa hivyo mfanye bidii kwa mashamba yenu. Chakula ukipewa itakusaidia. Kwa vile tunashukuru Mungu tumepata mvua. Si hata utapata nguvu ya kulima na upande. Chakula sio ukipewa sio unaenda alafu uuze pengine ukunywe pombe, hapana. Kumala Gembe North, Betan Class, Chabari. Rais Ruto nethiritwe agitariria na ni athurite bilioni 28 kugwata mbaru mibango ya wezani bwa mbeca kiri antu bakuru mbeca iria na ndi bakamukaira kuri itichererija uria kwithiritwe gwikarika au kabere. Kagitene ukauna Minister munene Musalia Mudavadi nethiritwe agikira ngwataniro ya Ngeretha wirane bwa ati nthiguru ya Kenya igatumaira mbeca cia utethio iri kwamukira kuma kiribo na njira yabo kwithirwa mono bagikandana na mpanga ya mparonde nawe munini wa Rais Rigathi Gachagua augite thirikari ya Ruto ikagwata mbaru mirandi ya gukiria mautoro janto mono rutere rwa ruguru rwa Kenya. Rais William Ruto ne achokerete wirigiro kiri antu bakuru baria baramukaira mbeca ciokurune na gutumiria mbunge nandi ne kurukitie mbeca izi kurekerwa mbere ya kinya michara ya ritinguge ba muingi akiuga ne bwega kumenyera antu bakuru. Cabinet has now approved that from June 1 the social protection cash transfer money will be disbursed before salaries of public servants is disbursed. I know for a very long time we've had social protection cash transfer money disbursed 3, 4, 5, 6, maybe sometimes 7 months after they are due. Treasury have undertaken that from June 1, before salaries of public servants is paid, cash transfer for the vulnerable will be paid. I think it is the moral thing to do. It is the right thing to do, because if we don't look after our vulnerable, we will be a society that will be judged very harshly. Akiongerera biumia biezete gukethirwa kuri na mutaratara na thirikari cia county jwa kuria arigitani bogima baria bethiritwe bakiritaniria maturene. We are having conversations with the county governments, and within the next few weeks we will be rolling out the program that will also make it possible for us
to now pay stipend to the 100,000 community health workers or volunteers across the country, again as a means to bring the people at the bottom of the pyramid on board health services. Kagitenio ko Minister munene newe Musalia Mudavadi nekirite ngwataniro ya Ngeretha wirane bwa gutumira kigina kiria babaete kurwana na mpange mpara na kinya gucokia gitio kiria karibara bakuoneka barenkia. The additional 13 million euro, that is about 1.7 billion Kenya shillings grant under the Dryland Climate Action for Community Drought Resilience Project, which we are launching today, will significantly enhance resilience of our communities to drought and other effects of climate change. We therefore will honor our commitment under the grant contract to contribute a further 5 million euros, that is about Kenya shillings 650 million, as counterpart funding for the project. Drought can be very dehumanizing. It breeds poverty, and there is no dignity in poverty. So as we fight drought, we are also bringing dignity to these communities. Hakirikiria Rigathi Gachagua nongerete thirikari ikagwata mbaru mirandi ya gukiria uturo bwa karintere cia ruguru rwa Kenya. I'll be available to do whatever it takes to make sure that this program is successful, and in the end we open up northern Kenya to be like the rest of the country. We give the right support to develop that area. We create sustainable programs so that that area stops depending on relief food and emergency supplies. It's a situation, if we think it through, we can address, and it's doable. It has happened in Israel. It has happened in the United Arab Emirates. Areas with similar or even worse harsh climatic conditions are today the producers of food. It is possible for us to work around the clock, and with the synergy, with good consultation, I think it is possible to achieve increased food production and sustainable livelihoods, not just in those areas, but the rest of the country. Nayo thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nithiritwe kithithia kamiti kuma kiri ward kenda cia gutethereria kiri mantu jegie ugaruruku bwa rera. Kamiti iji iria tithondeki muno ni nthuki mbithi tikethirwa muno tikithomithia kari mantu jegie uandi bwa miti kurega gwaka kiri itetema na kinya kumenyera miuro na mitugo ingi iria yumbikia kuonokia rera. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni ambiritie mutaratara wa kuthura kiama bawandi mwanya bara bakaraithagiria riera. Muthenya we munthi batindite kuthura na wandi ya mitheru kiri gicigo mbunge kia Mara kaunti kenda ikaomba kwithirwa ikigunika na murandi uyu. That is one climate change committee members na buge exercise yeno ni diembele in 9 wards in Tharaka Nithi county. Tuge yambele bululu twaludile the same committees in 6 wards na ile iratigalite ni 9 wards. Tuge activity no ni diembele in the 9 wards in Tharaka Nithi county. Beatrice Kathomi kana kabiribiri uranwe minister wa marama tuthiurukirite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga baba wandi barikia na kuthoma na kugwata maume na nkinya mote abagacoka bathure bangi ba location barawa nabo bakaomba kwithirwa bagitetheria kiri mutaratara uyu. Nimo magacoka mathure maria magweta ward climate change committee ere is supposed to gukorwa ina andu matano from every ward, lakini wanamama mangi ma location tekwa magatewa magacoka matuike mago participate kiria ira tugweta participatory rural appraisal
nuntu wa mauntu ma kana mibango ya gucenjia kwa rĩera kana climate change nikenda tubota gutethereria our community tubota kugarura mauntu mama ma gucenjia kwa rĩera. Wira inene ya kamiti babekethirwa iria guchwa mibango na kurutha mitaratara iria igatetheria kari kagita karia kwagĩa na riũa kana kagita karia kwara. Na kiri program inu ithondekagwa icũthĩrĩrĩtie mauntu mathatu. Rimwe ni mauntu ma resilience kana kumĩrĩria kwa antu na kiri mirandi iria kana structures iria tukoretwo tukithondeka, for example cia loans kenda ibota kumĩrĩria in this environment ya gucenjia kwa rĩera. Na untu unge magakorwo makirutha ni uria tugwita wa adaptation kana gucana mibango iria igatethia antu gucenjia wa buria climate na ya gucenjia kenda namo mabota kumĩrĩria ta ndira kwagĩa na yũra ni mauntu mariku community nkirutha kenda yũra ria sana untu wa gucenjia kwa rĩera antu matikabinyĩrĩrĩke sana. Gikaro ni gikuo MCA wa wandia mitheru twena batikinuthia arauga uyu murandi no gitumi nuntu ugatetheria gucokia nduyi kura ciaurire na nkinya gutetheria akari. Changamoto ile kununtu kwa climate change ile affecting Thaa yonde no ontula ikethwa ina njira yao ya kumitigate nuntu effect itakuonekana ile imwe kunde riu nikyo kwina from village level kwina antu bakulungamira mauntu makumenyerera mauntu mawamba gutuma climate change gutikero kwina thina nene muno bakalungamirira na njira ya kuraithiriria miti ne kwandwa barungamire na njira ya kuraitha catchment areas jeto na riparian land yena miti itekurimwa na kugeria kuthomithia antu bakathomithwa na baombe kuthomithia raia babe na migunda ikinyete miuroni baombe gutunza miuro yetu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mogambi. Na bwakari bakengo kabuito na nthambiro ni bachumiritie gutariria kurega kunganirwa kwao ni kuthukanga kwa barabara iria izikene muno takore barabara iria ikaraga ikithondekagwa rungu rwa thirikari ya kaunti ndi mbura eja ikethirwa igitabarika kinyankurukia kari na ndene bakuria thirikari kuthithia mubango jwa gwikira barabara ijira minikenda itiga gutwika kinyamara mono kiribo. Bigi kwa ndene ne thiri nyoko la lebwega yonde ne thiri utebia weta no to merio mete theria ningo ndara gere nyango ndara miongo ni ndona thebo ntomba le thinjire ne ngeni barabara yetu etweki Thaa ito te kwana bigi bigi tore ndenya weto kunia munde ne mapema tukale mweta na bigi bigi no to barabara yetu eki kinya appointment kinya rambe tante ko bani so kana to ko kinya uteki nya ngarama kinya weta na barabara yongo ne thoki ukario mwera itemenya weto barabara no ntwe kario mwero bathunaro kana mwero muru bauni akari barabara tumaira barabara ya kuma Kengo uturira kabuto mwankanda mbiro barabara ijekene muno ya kore barabara tariria kinyamara baukulukira barabara ne yetwikite na kwankuba metaro na malinya utumangendo ileta amona kwithro barabara iji ya bwithitwo tongerene bwa thirikari ya county ira yari kuo ngana barabara yetu ekore kumarere bwithitwe mwesimu akiraito Thaa ine asogere kuthuka ringi kinyangari ciagire kuyira barabara eneje antu babigibigi wango ikamatange kuru cia taiga wanara tore twekora ni thugite muno tubagwethera bitu tabigibigi mere twatuka matanjara yole nto bait mere twatelete atugirio tugire bigibigi nto bigibigi tete twekande ni nyomwe urunegere kuru antu atwamwa kwi volunteer tubwitha genda ta no selo ibatigatirire oru ana kunikanga njara urire rabwethe twiterekera ito makocera yathithiro ya madene ni kuthithia shortcut betire oro bate otandroiba inga kinandwe na ile taira nibyo to kwera thirikari raithiria barabara ibyo ntu irathire muthire yukario na antu baboriti na andambiro kwina mau kinako kyotu abunto aso mwanka thai atemera witego kinya mawa bigibigi tigito no apyo tethetie na kwithangia abiria na ti manto ya boya njere ko linga na bora kali ekala ko bwethwa ba tu ntukoitie le kaitha tombura ekendelea akura tokala kawete thibigibigi ne nyangari kala kaweta kiari wendera wikinyite kulaitha ura mbura itiete mete ntame barabara neje MC wa wandije ni Titus Murethi Mutiria na menerete bunene mwana kandarathi ura waetwe ngwe ya kumithondeka na kuwa bru ni usamukia asamukirie nonto atatemere mitaro ya utarwirwa ruko kana drainage kyetumi barabara eje iete yeketa thondekwa ringi njire makarika ya kambure kambenthikiria nonto mario ni kuringa na bo mureka njire bu ikari njire ne contract last regime
agwatwika njira ye contractor wa ingwe atenjira njira ya menyo utema njira ya otarui na ibyo ntungu kwenda kwa na Thaa kenjira ri kwenjwa thai kwa njira kwenja kuma maondo mwanga kario banki kwenda njira ngeke kwenja kuma o kirindara kaure ne kirindara mwanka ya kinyantu kariro denda kwa ndrao kwenja njira ba factor kinto kambere ba factor kinto ke ton drainage non ndrao kwenja njira medio nto bonjira ira ati ko tuigaro tete ibyo nto kwa njira ke kwa tu ko tengare me okluka wata ngare muntu nto mwana ngarira nara bano okluka antwa bigibigi wale mutanosi onto yoyo kinto nyeke tumanda mweta mbunge na muntu yo awere nkubenere agwa barabara mbili Thaa appointment na weta namba 2 ko nyote ate ko nyambia sheweta kuntuko na sare yegiri nyare MC Mureithi aritete mukana yo muritukira kandarathi baraba kuinja barabara wandi neke na kuoroka ritangu yo samukia ationa mushara bonga muntu wa contract Thaa iko serikali ya mama na sikare tu ni Thaa uteme yakure ya wa contract ye ku ko rutangu emboru yondo ye ibon kwanda kwenda barabara gembe isti botena mbati lazima mfanye kazi na tu inspector kwanda karabati kwekero karabati kora kwanda wata drainage ko tamon drainage kenda ko tuka njira ne kurinya myaka 5 na njira ya kurinya moram tanka yukin delegates ndebe andike mama karatu wale dina shaku ntuko na amenye imbibe tawa korre non tungura president Uhuru Kenyatta itra campaign antu bamure korre dhani muntu tawa korre ko korre de muntu to memenda ne Meru County na indala zinyana mheshimiwa ndani ntukuenge oga ko dhambe mbi county ko bako thakire mo mantu ya munore kabenya soko national government korre kiro lami antu watoro totheka riu akiromba kari kwithiro barina wetera akiwa buru akari na gavana Kawira nikenda barabara withonde kwa boya na thirikari ya county ya Remwa barabara wisoko kiri thirikari nene nikenda ikirwa lami lakini bunge enda kuromba akaribege mbeisti ito ya subira kindogo oimbe tambuku mi ofisi ne chionde mbuku me andebeleza mantu bare onthigera nke andebwire reportera Weru TV barabarene ya kore Mbitawa Marion Karugi wa Kinyua. Nawe uria wari MCA wa Kirangondo Richard Veronorete kamiti ya mwanya iria ikuthithwa gutegera mateta ja azimio gwika mabataro ja Kenya mbere batigete kuthangikira yubia obongwa kana wendi bwa kiama aria nkuruki bethiritwe kamiti izi ni iria Rais Ruto endekithite kuhitwa gutegera muno mantu jegie gutarwa kwa commissioner Baberu ba ABC kiria nikyo gintu kimwe kiria giatumaga Raila na njuri yawe bethirwa bakithithia maandamano Nicholas Jabari katumenyithie nkuruki Meru County ikethwa great Ojuni ura wari MCA wandi ya Kirangondo to Richard Ekeome Evero akithuja arwaria arongavana Kawira Mwangaza rantuonya mapiri kuonaniria abora aithiritwe ana mabango ekarikiri county ya Meru na ara ende Ekeome akuga agwena kuona Ameru nithiete ebwega na akathina mbere ugu igate Meru yukira kuringana na wona nyabura aronanirie ndene Meru butumba kuonana nari butumba kubwithwa ringi ni mutongere no rikuba kuona ni owasi kwa maendeleo na ora kwa into bya Meru Kenya Meru County yonde tina wetike tukomba kuona maendeleo no tinde kuona yete mbesa milioni 5 sababra ndene wondi shonde 45 se Meru County no wasi bra arombe kuona nia kiromba kinya MCA no ntiba ero mbesa milioni 10 kinya bombe ku emulating governor bombe ku animbandro milioni 10 bombe ku ira wondi sio na tapakori tupabaritira ngui nikenda kumba kwithwa kwino wasi kimanto yonde Nkoroki na choketie nkatho kiri mutongeria agwa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga wa mwena mutongira mugongo Daktari William Ruto nontu bakuona thiri ne batiri kwithirwa iri nthiguru ya Kenya ribere tafadhali antu bara bomite kiongo bakira president atibirite kwithwa akiwatanaira kana kwarania na mtu nori kundene Kenya president nwe symbol ya unity ndene ya Kenya and we have one country and one people na Kenya ni limited ti ya antu fulani na ti ya antu fulani Kenya ni eto twinde no ntu tukurita revenue nikienda maendeleo mpaka kuonekana president yetu na karande na muntu onde ora ukatumathiri mpaka kuonekana ndene Kenya bila bilio muntu aero tongeria ni ku make sure agukire maisha ya mwananchi na gukire maisha mwananchi atumpa gukire kutena thiri kuni kwenda koromba Raila kinya we omba kware na nkoro enderere ku ke president tinj kome kiongo nikienda mbomba kuthia thine
na nthi yomba kwita uboya. Ogu aliwa kamiti ira gataro ya bunge kwariria mantu omara ngwataniro ya Azimio iraendekithagia ibatiri kinyayo kwithirwo yina mworoto ogwa Kenya indi tima kia maana kana mtu kiumbe. Abunge bara kwa tukiro ka bwithwa kamiti ya bunge na ni partisan ya kwita bra kore abunge batire kwikora kamiti nera no ntanto baba kolle bakona ndire family tafadhali bataro ondie munetare antu babena wendo bwa antu na rili na uru na sa atare abunge bara na ni partisan bara bakona ne bena wendo bwa antu ba rili bakenda kumnya oba kwenda otete tira ila ni mwananchi wa Kenya bayike mante ya okoni mwananchi bombo yo lele na kinako ubaga na pompe kuona thiri ikweya yati manto ya kuwa no because in kuibasa na the president it is not about who is right or who is wrong, ni about the country. Na kinya kamete uni burete kwethirwa ikiariracia ti manto kuria no mushindi kana no wete barire manto ya mwananchi na manto ya thirikari yetu yethwe na ngwataniro going forward. Kumagebe North, Betan Class, Chabare. John Mureithi ni mutaaramu wa ubundi bwa mwanya uria wonanitio tiabo bweru bwa gwaka nyomba inthongi na maguri janthi wa kwanika gita gaka ina kinyankuruki wa kiburia bote kwithirwa bukiangaratania riera. Utaaramu bubu buritarithia bwirithiritwe bugithondekwa na nthingo kwithirwa tigiakwa na migongo ya nyumba iria ithiritwe ikiumbwa na simiti kagoto muthanga. Dennis Mugendi katuonie umbani bwa mwanya. John Mureithi ni mwaki ari nkuma akinyite Meru na Kinyiri yonthe na mwakire mugeni jwa nyomba kuri rumenyeriro nyomba gwako na maiga ja marandi ingi na ntaka mabati bioni nyaki na njira ingi Engineer John Mureithi mwakire jwawe ni juria agwitana gisomba refabricated building aria gutumira yumba riumbe nwe na kagoto simiti na muthanga kuthithia mbogo jo yumba migogo wa kurungikanira ruthingo rwa nyomba. Prefab houses. Hii ni new technology. Hizi prefabs zimetengenezwa na kokoto na mchanga. Hizi ni concrete materials na ziko more strong hata kuliko mawe. Hizi mawe siku hizi wanajenga zinaitwa machine cut. Hizi ziko more stronger na ziko more longer lasting. Hizi ni materials ambazo zimetumika kwa inchi za nje. Materials ambazo saa hizi ndizo zinaingia Kenya. Mugogo jumwe julijo uraja bwa mita umugwanja kana nkuruki kulingana na wendi bwa mwakirwa. Hiyo mawe urefu yake ni kama 9 meters, 9 meters. Kulingana na vile unataka nyumba yako iwe urefu, huwa tunazicustomize. So vile materials hizi imeundwa ya kuinterlock. Ikisha interlock kuna groove na kuna ni kama ile tulikuwa tunaita mortise and tenon. Ukisha interlock inakuwa inajishikilia yenyewe hapo. Yu aria athira njira ija gwaka nyomba iri na mawega kithumba mbere burunthi ngo imbumiru stiumba ikwinika stitonya kinya risasi mbesa ni nkai gutumira gwa kene yitanire kai kinya rio na mawega jangi ja maingi. Tunazijenga kulingana na size ya nyumba. Vile architect atakuchorea nyumba yako kama iko na like 100 square meter itakura hizi mawe tuseme kitu kama mawe 120 hivi, na utapata iko more cheaper kuconstruct kuliko ukitumia hizi mawe zingine. Kama saa hii nyumba tungelikuwa tunajenga na mawe ile time imetake for now, ile leo ilikuwa siku ya 3 kutoka wakati tulianza kusimamisha hizi channel, na nyumba normal ya kujenga na blocks maybe tungekuwa kosi ya 3 ama kosi ya 2, kwa sababu pia pale kwa foundation, kutoka foundation kuna kazi ya settings ile ambayo inakula wakati. So after that kijenga na mawe kifika kosi ya 9 pale kwa milango inaitisha mambo ya lento, inaitisha shuma, kagoto, na pia hata labor effort ya labor inakuwa iko juu sana. Lakini hii ukiangalia kutoka pale mpaka pale juu ni kama hiyo kazi yote tumemalizia within 3 days, na pia haina mambo mengi ya plastering, haina ile kukula simiti sana kwa plaster, haina ile labor effort kubwa ya mafundi wa plastering, so ina make everything easier. Mimi vile ningewaambia ni ya kwamba it is better
mpaka mahali sasa tumefika, kila mtu tujaribu kuchukua hii teknolojia mpya ambazo zinakuja, ndio juhudi hizo zinatusaidia kwa saa hii, kwa sababu hata tukiendelea na kushiba kwale kutoa mawe za kujenga, kuna wakati zile kwale zitaisha mawe. Na ukienda kama zile nchi ambazo wameenda mbele na teknolojia, wanatumia hizi njia, hizi mbinu ndizo wanatumia, kama akina China, because tunaingia online tunaangalia akina China kule kwa wasugu, pande za Europe zote wanatumia hii design juu zaidi iko economical. Pia hata ni mzuri, ni friendly to environment. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Akariba Ntere Changonya wodini ya Marimanti ni barombete mubunge wao Gitonga Murugara kwithirwa kibarita mundune na njira ya kubaretera stima. Arabethirite bakiuga weti na mbere ni bwethirite bukirema ni untu bubo na kinyandu kembethi bate komba kuaramia biashara chao cha kiubundi ni untu bwa kwaga stima. Iria kubere agaciomba kurutwara nkonde ikareta cukuru agangonya na kariba ngonya wa dini ya Marimanti Tharaka South bakiramikira wagia bosima nterino wagia bosima bora bakere bathereti bubu thirito buba coketie nyuma kimaendeleo wakagita itonie nene bandu wa timiria wana aidha baba kuthomera ngonya gao bachoka baba bande baba bego muga bandu baba romuga na stima itino ko mama guno no ngono Intoboko na tonya gachoke tanyuma guoka kenda ile mono bai igoro no kona ntundu borikari tigo to stima oko tukaraga oko to stima kinya na beto bathoma na secondary kana primary kana oko tonia no kona kuri antu basukaga oko ana tabari bathomu bationa kinya inyoci bya kwanja nabyo mwakana bagakombora generator ya kuringa go bakaruta mbeca cha kugura na soketu stima kuma ko ikethongothi kilomita 2 kothi nkondi kilomita 3 kothi nkonde kilomita 1 kothi kebonga kilomita 1 nusu totia stima tu gatega twathiruke ruagao na tuna market tuna secondary tuna primary. Mara kingina kinene igwagia bwarujirwa gutumira Ntere ino araba kire batheretie banga ngite wa uno akabaithagira ithima bia kitu thirikari akaunti ya Tharaka Nithi ende Ntere ino gutiri wa kima kiombite gwakwa no atwende kuthiga atunga mona mbwira lakini antu baba malima bakuma gatunga kuyira wete kibonga chuba njira gwa ginya korwa no kona au karibu ndi uria korwa ni athirire tira tu gatwetirwe gataruka kaya katuringa ya korwa no kona bwa karira muga kuyira go kuma kora gwetiria au kokanyunyu aino dio to thomegiria na kana minara mwana wanga akaya kwale aku stima bara neno tothira tokewe yande tokiune kanga na agu ndambura tajurete no kubaratia no na kato kathira na maguru amameto na bikibiki twena cio laino ngari ane ni ngari no ya gao bwa meringa bamone ndakwa mana ndarangirie mwe kukwa muro agu muroni ninko thokuma minkona mwena kwithiro bakirunga gogoti wakagita thokoni ino ya ngonya bakiuga thokwene tiona mtu wa kuthiria kana kinya kioro gia kuthumuraga bakunda kwena roye tutatakira gia tangia kwena roye aga ka public na katuka roye kwa mtu na roye kamata rukurugete ko aho kinyete ya mashini nere bioro uti muntu gochiataga ko no twingo to chiataga badaga ara to ora ora aga tu mbeche chingia na araga stokara gakwa ngirichiere tiwe ne mana thina na tweni ngonya twatega nerwe tukonya korera tutie kioro ntore ngonya na tubetaga membe na tukuna hoteli atu wamea ko nito ya rent atobe na float kundi ya rent ikagitani waku barutite mbitwa kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki na tutethia wakombe kana twatweria gatutethia na tethia ngonya na tio tethanire ngonya ta gintu gitena baita kire tio ona tio tukumunengera kura tumunengera kura kaingwa tutethia na kana barabara nene bwega na tumite twagitaka ire twagwati ugo twenda barabara yetu panurwa tainingi tio tware gatoga twagite une coke no ita kuri makunde ita kuri akaribu sukuru abutu ati aro dage ndo ita tumia twarega tio twarega na kuma ruto andamanire ire mbiagira thuganya mantu makoyo tutethia ngabana kogu ngabana aranwe kinyewe na kuana enukite atethwe na atethi kai titio kuma Ntere Changonya wa dini ya Marimanti nkiripotera Weru TV Peter wa Paul Ogwa Kabethe
Nkatho cha mwanya yogo ajokia kanyaga kuna kwithro gwatanirite na bautwe kire nteto chetu cheru Ithatu tutemani rojuru kire tene mubango jwa kukianga kwendera utukubu bwega beta MAUREEN kinya monene to Mathithu Purity Richard.